Danas sastavljamo kazan od 100 litara, prevrtač sa tradicionalnim hladnjakom od 200 litara. Večita nedoumica, pad uvek ide prema kotlu. Prilikom kupovina naše kazane od 100 litara prevrtač možete da izaberete inox protočni pH 30 hladnjak ili pocink tabar kod 200 litara. Uz koju god opciju da idete dobijate 2 godine garanciju kod nas.